Pozdrav ljudi dragi, evo me opet i evo ovo je drugi dio kratkih uvodnih videa dnevnika iz Rima i iz Vatikana. Kao što sam u prvom dijelu rekla, potrudit ću se da vam dam neke korisne informacije ako planirate da idete i posjetite Rim i Vatikan, da vam može služiti. Mi smo nastavili, nismo posjetili Firencu koja nam je bila baš tu na putu, međutim nastavili smo dalje autoputom jer smo željeli, odnosno nismo željeli da gubimo vrijeme, tako da smo nastavili put Rima. Na ovom dijelu autoput se razdvajao i možete ići starom rutom ukoliko idete automobilom, starom rutom ili novom rutom direktnom u kojoj je onako saobraćaj manji i koja nije za kamione i šlepere, tako da je jasno je i po nazivu ta ruta kraća, nešto malo kraća, ali se brže stiže baš zbog toga što nema na njoj šlepera i kamiona, tako da smo mi izabrali nju i nismo se pokajali. Cijelom dužinom autoput, mi smo ušli u Trstu, cijelom dužinom autoput je zaista predivan sa 3 trake da je cijelo vrijeme, ili gdje imaju 2 na nekim suženjima ima i ona zaustavna, a kamere su svuda, to sam rekla u prošlom videu, pazite. Ovaj put nam je pružio božanstvene uvide jer smo prošli kroz predivne regije u Italiji, kao što je Toskana, i oduševili smo se nekim prizorima udaljeni, ne vidi se na kameri, ali udaljeni onako sa onim visokim čempresima i onim kućicama, tako da Toskana onako wow. Željela bi da posjetimo, da siđemo s autoputa neki drugi put ako budemo išli, posjetimo Toskanu onako baš da obiđemo, kao što bi naravno voljela da obiđemo cijelu Italiju jer se i meni suprugu jako sviđa. Tako da evo, mi smo nastavili putem koji je, kako vidite, jako lijep, nov izgleda i jako je čisto usput. Moram priznati da sam se iznenadila i oduševila jer to mi onako baš lijep utisak ostavlja. Priroda je isto božanstvena, a ono što sam zaboravila reći je da duž autoputa imate svako malo neke ili benzinske stanice ili neke kafiće, tako da možete da se odmorite na nekim od odmorišta i put je zaista lagan, nije naporan, tako da mi smo u svakom slučaju mnogo uživali i jedva čekam da se vratimo u Italiju ponovo i da idemo i da istražujemo i neke druge relacije. Eto, toliko za sada i vidimo se ubrzo u narednom videu. Pozdrav svima!